menulian ti pwedeng kukusinat kay Sakyaw, tutsingata lukayang way pagulin pompe na Uyakpur, kasanti kasiluwat, ranwat niyat, sanwar riyasak isu, planan kaunor yagit riyasak limaw. O ranwat ran kaysak limawan Uyakpur, kasanti kasiluwat. Thailand kagan katla mo Thailand, men pag Thailand katla, nan low, o men padawan pag Thailand katta, o wan paron niyat, ang kakulian tayo tiyo low. Launan kamu speaker kumai katen patrang ye low nan ko porai bam patrawan san sal kapakat try uyaki secerban to gati sango kan kap ngamarar main ko saman kaung lekala atungal sagaran kapeng melap mulata ko patapat kapeng wegeran kap kai pai penrosen apne melel popo liklik ke sampalagan me penir katin likiyan kit and pak yongir kapel marway otowa kan onsa kapeng wekian so mau san kagan tiala nana tungalu yala malam ma raban katin kosaneti mesen kagan onsak o itawen men kawi ang sok settlement tungalan ki ang so mau main court samat kau labalat o Williantic speaker vice speaker floor leader o pinin ko kosanet unsak o donase waun ki kasamo sapel mar kasanti ongat yangat senator Edgar Likanet penir gatan kasaneti makamuyan luke tungal putak makituat sangni argatun mangi mesenator Likanet pan kakeng oke sabel mar kasanti po yei kasanti men kin paita sepateng senator Likanet tiat pato insing suwet nintuan atu ya aramas o ya yangan senator Likanet senator main peniran keten kalangan katupal kiti o kitim kipenai sapel mar tapukan onapak melele pepol o posan hir kaparapor me kamban keten kasamo tungal putak mau sang apa li nin sampawat sabun kairu peniran keten kalangan o kawit uyala malam kawit kosandikan me speaker bangketen ruasa peniran keten kalangan o ang parti o sakaratan naman nilang kabayan ni ro tungal santor song kumo Jesus Christ mesuyaki o sakarelyo amen Kalangan wan parunet o kalangan ng senator kan chorus dahil kakaya kadlangan sa matay Uyakpur o ibahan po na sa chief clerk o roll call. Senator Sen Abram, Emay, Senator Kukwabis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, amen Senator Sonse A. Edgar, Senator Wilfred H. Edmond, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie K. Edwin, Senator Peterigo L. Irons, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfredson Latorre, Senator Denny L. Leben, Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendi Sesuo Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Magari Miguel, Senator Eroline S. Movic, Senator Sheldon Chi Nep, Senator Nelber A. Perez, Senator Dionisio E. Simon,
Senator Mitro I. Simina, Amen. Senator Francisco Simram. Amen. Mr. Speaker. Okay. Mr. Speaker, members Ekisman present. Chancellor mag-try sa balman ko quorum trial medre kisimen karata try ka katlan sa mga trial uyak pur amoy men kadon kriyan senator kan koros magkaturan wot o pagod challenge ang bilkat pengalakap kailan ka kan pause la sa mga trial uyak pwede try sa quorum ran wot at ban komalti sa ngalan uyak pur ran wot komalti sa ngalan uyak pur men pagod challenge kat pengalakap lokal siya